Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Naka. Se koe ongo na Vakaleleka ni no andai tukutu koe na mbungi di ndai. Deiti koe na ngauno koe ntua na i wakaroni thapa e kandavu ki ono ilau. Kan deiti koe ntua na ngauno ko ntua na i wakaroni thangilamba e patulele o kakina na theva ki e vitilevu. Deiti koe ntua na i wakaroni thangi wakathatha e vitilevu e atu ya sawa na e atu mamanutha e atu lau maiviti ke na theva ni atu lau o kakina o lakamba ke vivia. Di teletingan tu ni pakaro ni tangi kau ena besi viti sabi pasal tagi kon kinna tamanin raki mainandi ena nonda pakarau me pakani rawa ni na lubu na be bono ambuda ongo ena buku ni kiana na tomani tiko na taumbi ni uda samai pandi tikital na ikatini kali manikisi ni mate na COVID-19 ena nonda banua pandi taka na nonda ililu ni mate ni tu worenge mbani marama ni rosea mana kisi wongo kini matei ni liunu bonua katobi ko na mate ongo e viti tukuno bani marama ningo na ko ono ni liunu bonua e sema kini matei ni kisi ibandi te telenga o bani marama ni sama ilabeti ni bota tambu mai lautoka ia e bebe kana numi e na buku ni bota tambu ni beto soaki mai na walu e na mbongi kina lima e na mataka Wangangati ko na ngaunongo na tambana ni obisa endo na bubale ene anu wakaya kartu asyang ni pamuri na lawa ena tambana ni mbula go na buku ni non to baka tiki taki rato pagandita kana komisna ni obisa Brigadier General City Beningili ho nirto asyang ni muri ni baka ro kartu ngai bondo ena ndona wanga kangole ki wakaya ena kena sala beti ni baka tambungo tukunongili ho ni sana raw ni ngole ndona wanga veira mai na yatu ya sawa era bia ngole mai ena nonda bonua kinangito enama kimenasiang ni hotel na sotsota ni Global Rapid Rugby enamba kyongo menabagitabi kina na team ni Fijian latui goe salamuria na non sama ikadi ni kuwa o Mark Evans na bunilawani Rapid Rugby ni sana siang ni ngai boedori na sotsota ni Global Rapid Rugby enamba kibakangito ngo goe salamuriti ngana ririko e koto ena kena veita kavitoka na COVID-19 kena tubu ni kena songoti na buka kina bunga na vei mata ni tu ena be se burubura pagambimbi e sia na timi ni Fijian la tui andruka taumanda wana timi ni China Lions ena kai rua sangabuluka diwa kei rua sangabuluka rua eni mateni wabo kini Global Rapid Rugby kapaedori ena ANZ Stadium ena tolu na madao saoti Mai tawekiri na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kene kuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vakating Vinaka. Oira na ngone no andai nunu ena beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngau na metaro bina nora baksangai kapala loma takina ngone. Dalabina oya o meliki. Bulre oya o Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Moniti kina makarombuka. Ni waitini kalimana miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.